Good morning, class 3. Today we are going to learn grammar with a smile. Chapter 3, Nouns. I will explain it in Mizo. Nouns ti omzia chu ming ti nani. Nouns sa hian chi sang an oma voina chuanin common nouns te proper nouns te kan zirang. Chuan read the story, underline the common nouns and circle the proper nouns. Arontia nouns chu ming kan ti to kha. Chuan common nouns ani chuanin ming ni tho si ma sengin ming big ni lo ming in man pol thei khatia angkha ani chuan proper noun chu ming big soina ni chuan common nouns chu entinan milkmaid ti te village ti te hi helaya hian kan en chuan milkmaid chu bong nu te sem tu mei chia ti na ni village chu thingtlang khwa kho te ti soina ni meita chuan chung chu common noun ani ming bi kan ni lawa tu poina man tom thei ni ta ni mo khwa chi sang a khanin khwa in amang tom theya he hi milkmaid ti hi man tom thei ni bokani chuan proper nouns big ero chu ming big nei ania entinan radha ti hi ming big ania ming big reng hi abultran na hi capital letter ani thina ni hei baf nagar rom le a helaya baf nagar khwa po hi baf nagar hi b hi capital in ron intana chuan ming big nei reng hi capital ania ming in man tom thei ho hi common nouns an ni tani chuan helaya hian hei kan lo chia de yang the name of a general person, place, animal or thing is called a common noun. For example, milkmaid, village, hens, and pot. There. More. Ming, mishing emo, mun emo, ramsa emo, thil in emo ina anin man trom the ming hi common noun na niya. Entirnan helai thon thu atanga kan lo mu thei chu milkmaid ti te, village ti te, hens ti te, pot ti te hi ani. Chuan helaya hian proper noun na ron soi fia lea. Proper noun is the special name given to a person, a place, an animal or a thing. Mishing emo, mun ming emo, ramsa emo, thil ming ani emo, ming big an pe ka proper noun chuani entinan radha ti te bhav nagar ti te holy pura ti te hina te kina ti te chu tahianin proper noun an ni letter masa ho hi proper noun an ni chuan capital in in tran nge thina ni hei r b h h k heng ho hi thil ming bul tran na hi capital zelin horopui zelin a in tran ani chuan he thon thu hi in lo chiaranga heta henaron da kimvek lawa he thon thu hi in lo chiaranga heta tang hianin common noun te proper noun te kha in lo thai don ani common noun kha anwaya underline na proper noun kha in lo circle lang o in lo thai bia lang chuan nakina a answer kha kan in shil liang o mimalte te in ron thonanga mimalte te na answer ka check na kha ka ron thon le don chewani chuan hemi video pi ka kan sia thiam tur chu nouns ania nouns chu ming ti na ania common noun chu mishing te mun te ramsa te thil ten thil ti khan hei pencil te khum te thing te heng ho hi thil nun na nei lo mo thu thleng te khatiang ang ho kha ni ta ni chuan I place ti chuanin Aizawl Delhi Vaivakon khatiang ang te kha ni ta person ani chuanin rama minga thanga ti te kha ni theya animal ani chuanin cat te dog te ani ta ni chuan cat a chuanin ming te kan thwa le ta chu wangin ka teng ang khan ming kan in man trom the cat a chuanin cat khan ni meyanga chuan heta chuan proper noun a chuan zote khan in ming a lo phwa na kha nei chuanin endinan zote ming kha snowy lo ni chuan zote chu snowy ania zote ti top chu zote zong ina anin man trom ming ani wangin zote ti top chu common noun ani anga zote ming bi ka ta na an phwa snowy ti kha chu proper noun ani don ani entinan khwa kan lo ti ta khwa village chu khwa lo ni ta
khwa top kha noun top ani nga la chu chu common noun ani khwa zong zong in khwa ti ming kan in man tom thei wangin ma se aizol khwa kan ti kher chuan aizol kha proper noun ani ming bi kan ya kho pakhat ming bi kan ni wangin chu wangin he story hi in lo chiaranga heta hian common noun chu in underline nga proper noun chu in ron sar kalang lo ti vek tur ani